Rugby Mafhungo wa SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo maulwane nga chino chipinga kea. People that have been bullying us for a very long time. The very same challenges that you are facing here, we are facing them at BMAN. Abazirapo basoweto barizikakati bukati abarazitekisi na bariri baguru za private za uende za batu kana e-hailing azichakondererea. Abafaru abatano na muti katina muofisiri muti wa mapolisa boroba Museveni yabo echiturana na lilori badani ya R101 bukati ya mkhopo vunduni la Limpopo. We have arrested a serial rapist. It has been undergoing the court. We are looking at another serial rapist that we are picking up in the district of Vempe. Abango bakeguru bangezai plus buponi asikukune vunduni la Limpopo varabapfa basungotserereza ya medini yabo nga mulandu wa buchinyi. As you depart, know this. South Africa is mobilized. We're behind you, we're with you. We're proud of you. Timu ya Shaka Rugby abafumakazi yotakuwa uliba mitamboni ya chipuga cha lipasi ya rugby ngai England. Anda Archelo Kobera Rugby Mafhungo pano ka SABC2. Abazirapo basoweto barizikakati bukati abarazi tekisi na bariri baguri za private za uende za batu kana e-hailing azichakondererea. Izi zikubahone nga murau hamusi mutumutio bura wangeno bamwe babiri botuhubara chipingani cha utasiri wa kazi nako humburori zina butumani na pambano bukati abachimbizi bazitekisi zanyi nanyi kana bariri baguri za e-hailing center ya mabengere ya maponya abahumburerwa kachiwechi abatudibea. People that have been bullying us for a very long time. The very same challenges that you are facing here, we are facing them at BMAN in Pretoria. So enough is enough. It ends today. We're going to stay here for as long as we want until we get a solution. We're saying the mall is not going to operate until the demands of the people they are being met. The Uber drivers, they are people, they are feeding families, and they've got the right to operate a business. The killings have been happening long before. I think I was in primary school. The conflicts continue to be there, but there's commitment to resolve. And that's why we are calling on law enforcement. They are here with us. We said you need to investigate this matter quickly. We must see somebody being arrested, somebody being held responsible. And that's why we also wanted to know which association did the member that has just passed on belong to. And we go also meet with the families. Abafaru abatano na muti kati na muofisiri muti wa mapolisa boroba Museveni yabo echiturana na lilori badani ya R101 bukati ya mkhopo vunduni la Limpopo. Muofisiri uyu wa mapolisa oba achikwe endeza bafari wa bafume na muti uya kote ya magistrate ya mkhopo musi achirengeza upirira lilori apeze uturana nalo heveni yawe apeza yotiba. Abangwe bafaru abatano bagirimisara bunguruni uwanazirapo. Kombo ishishaho iekayo haraba muofisira muti wa mapolisa na bafaru batano mebigo tangeriso mbeza ureveni ya mapolisa yoba ichikuringeza ufrera lilori Museveni na lilori zichiturana muriri wa lilori oponyaso ngo huvara mapolisa barisezruso zikovera panda urba wanusechi bangisha kombo iyi. I'm also told that the truck was about to make a turn in this very intersection as our police were also moving through this very same direction. Then they collided in the process. But let me say that investigations are currently underway. We have summoned all role players. Vamuta wa muofisiri wa mapolisa katina muta wa mungu wa bafarwa avo vodogidimera fo ikombo yeti ya hone. Vamuta wa mfarwa wavo urindera uyu mutekeza kote musi bachidibazwa nga kombo iyi. The family are devastated. There's nothing much that they're saying except to say to them is traumatizing because this for them, for their family, is the second incident. Bado yavuvarwa waraza chivaro evora modoro bapfi bashimise bado yanga tsini ya N1.
I'm feeling very traumatized, of course, but it's very sad. It's something that happened in daily life, but to see these people lying around is very sad thing to witness. It's very horrified what's happened here. tsedzuluso dzi ḓo dovha hafhu dza lavhelesa arali muofisiri uyo mapholisa o vha a tshi khou endedza vhafariwa ava vha 11 nga ene muṋe. Vhaṅwe vhakegulu vha ngei Zaaiplaats vhuponi ha Sekhukhune vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vha pfa vha songo tsireledzea miḓini yavho nga mulandu wa vhutshinyi. Vhaaluwa vho amba vhuṱamoni ha u pembelela mabebo a miṅwaha ya ḓana na mivhili ya muṅwe mukegulu we a tshipelwa muḓini wawe Mahola. Muna wa miṅwaha ya 27 o mbo ḓi farwa na zwenezwo malugana na tshiwo itsho hune a ḓo ṋewa tshigwevho tshawe nga ḽa 27 ḽa uno ṅwedzi khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Groblersdal. Mukegulu ava vho no tou vhaho wa maḓuvha vhukuma vho ponya u ṱhaselwa ha tshiṱuhu musi vho eḓela vhe vhoṱhe ngomu nḓuni yavho. Tshiwo itsho tsho vha shusha vhukuma hune zwa zwino vha khou tshila vhe na thaidzo ya vhulwadze ha muhumbulo. Vho dzhenela mukegulu ngomu pherani yavho ya u eḓela afho ndi he vha vha tshi pa hone vho lingedza u hwelela uri vha wane thuso fhedzi izwo a zwo ngo thusa sa izwi ḽivemu ḽo bvela phanḓa na u vha tshipa. Vhafumakadzi vha vhaaluwa vha muvhundu wa Zaaiplaats vha khou vhilaedzwa nga tsireledzo yavho. Vha ri nyofho dza u tambudzwa na u ṱhaselwa nga vhaṱhannga na vhaṱuku vhane vha tendeleka na zwiṱaraṱa vhusiku dzo no hulela. Vhakegulu ava vha ri nga zwiṅwe zwifhinga vha ita na u dzhielwa masheleni avho a mundende nga khani nga vhadzia vhutshinyi ava. Zwo ralo muṱhannga wa miṅwaha ya 27 Sifiso Mahlangu o farelwa milandu ya u tshipa Mahola nga ṅwedzi wa Ṱhangule. Mulanga vunḓu wa Limpopo vho Phophi Ramathuba vho amba na vhafumakadzi ava vhaaluwa nga zwine muvhuso wa khou ita u vha tsireledza. We need to set the example and we are hoping that the conviction which will be successful, and we are hoping that he will be sentenced to many lives in prison because that will set a message. Mapholisa na vhone vho bva mulomo nga zwikwamaho zwiito zwa vhutshinyi uhu. We have arrested a serial rapist. It has been undergoing the court. We are looking at another serial rapist that we are picking up in the district of Vhembe. Muhwelelwa Sifiso Mahlangu u khou lavhelelwa u ḓo ṋetshedzwa tshigwevho vhege i ḓaho nga ḽa 2 ḽa uno ṅwedzi wa Ṱhangule kha madzhisiṱiraṱa wa Groblersdal. Tsengo ya Duduzile Zuma Sambundla ane avha ṅwananyana wa president wa kale Vho Jacob Zuma yo dzudzanyelwa u vha hone nga ḽa 10 u swika 12 ḽa ṅwedzi wa Lara khothe khulwane ya Durban. Zuma Sambundla u khou hweswa milandu ya u ṱunga dzikhakhathi vhathuni khathihi na vhuterorisi. Izwi zwi khou ṱumana na dzikhakhathi dze dza vha hone nga ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha 2021. Kha tsengo thangele ya Duduzile Sambundla o vhonala o ambara tshikhipa tsho ṅwaliwaho Modern Day Terrorist nahone o ita na u lumelisa miraḓo yo ḓaho muṋea thikhedzo ya ḽihoro ḽa MK Party. Hu khou lavhelelwa u vhidzwa ṱhanzi dzi swikaho malo na vhaḓivhi vha zwa vhudavhidzano nahone khothe i ḓo tendela na televishini ine ya ḓo anḓadza zwifanyiso na mungo wa zwe zwa bvelela nga tshifhinga tsha musi hu na migwalabo. Duduzile u ḓo imelelwa lwa mulayo nga Advocate for Dalimpofu. We've been ready for 4 years now. Yes. I'm obviously in high spirits and looking forward to November. Vhoramilayo vha Duduzile vho ita khumbelo kha mulanguli muhulwane wa vhutshutshisi ha lushaka uri vha lavhelese fhungo iḽi nga huswa na u vhetshela thungo tsheo ya u mu thivhela. Previous occasion, the defense did advise that they were going to make representations to the national director. We haven't been told that those representations have been made as yet. The state has advised that the witnesses would range between 6 to 8 witnesses. As you've heard, some of them may be expert witnesses, but as advised the court, closer to the time we'd be able in a position to advise the exact number. Tsengo iyi I khou lavhelelwa u ḓo thoma nga ḽa 10 ḽa ṅwedzi wa Lara nahone I ḓo dzula lwa maḓuvha 11 u swikela nga ḽa 12 ḽa ṅwedzi wa Lara. Zwa zwino Duduzile o bva nga biḽi ya u tou kaidzwa. Vha songo ṱutshela kule ri vhuya zwino sikale.
ri dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2. And a very good morning to the viewers. Before the world wakes, they are already in motion, ready to tell the day's stories. Was expected to be very positive. You may not see them on your screens, but their fingerprints are on every frame. The women of FTA News and Current Affairs are the heartbeat behind the headlines. With purpose in every step, they enter the newsroom where stories come alive. They don't chase the spotlight, but every single day, they shine. From morning briefings to final script edits, they work behind the scenes, crafting stories that inform the nation, shaping conversations, and giving voice to truth. This Women's Month, we honor their commitment, their brilliance, their passion, and the unwavering heart they pour into every story they tell. In the edit suite, every frame is polished with precision, their eyes catching what others might miss. They guide the newsrooms, lead the stories, and shape the national conversation with courage, clarity, and quiet strength. To the women who bring us the truth, we see you, we celebrate you, and we thank you. Vha komiti ine ya khou dzudzanya mushumo wa nyambedzano dza lushaka vha ri tshiṅwe na tshiṅwe tshi mugwalani u itela muṱangano uyu. Fhedzi naho zwo ralo u ḓibvisa zwiimiswa zwo vhalaho kha mushumo uyo wa mafheloni a ino vhege zwi khou sumbedza hu na u shaya fhulufhelo kha maitele aya ane a khou itelwa u vhuyedzedza vhumatshelo ha ḽino shango nḓilani. Mbudziso ine ya vha hone ndi ya uri fhulufhelo ḽa vhudzudzanyi vha mushumo uyu ndi ḽa vhukumana kana a ḽi na vhubvo. Nyambedzano dza lushaka dzi khou bvela phanḓa. Ḽavhuṱanu ḽino luṱa lwa u ranga lwa khuvhangano iyi ya lushaka lu khou takutshedza. Tshipikwa hafha ndi u sedzana na nḓila ine zwithu zwa fanela u shuma ngayo na u ṱalusa nga vhuḓalo uri khuvhangano iyo i ḓo tshimbidzwa hani. Iyi ya dovha vha iṅwe nḓila ine ḽina shango ḽa Afrika Tshipembe ḽa khou kona u swikelela ngayo mvelaphanḓa yo vha hone miṅwahani ya 30 yo fhiraho ya mbofholowo. U ṱola zwithu zwa khakhea hone na u sedza nḓila ya u vhulunga muḽoro wa shango ḽi re na mvelaphanḓa nga fhasi ha mbofholowo. Sa nḓila ya u fhindula khuwelo iyo ya uri vha ṱole shango ḽavho, Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vho sedza na u tenda makumedzwa ayo a khuvhangano ya lushaka, muhumbulo wa ḓiwanaho kha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro musi hu tshi vhumbiwa mahoḽa nga unono ṅwedzi wa Ṱhangule. Fhedzi zwo zwone zwo vha songo leluwa, zwo mbo ḓi ḓa na zwikhukhuliso zwo vhalaho nḓilani, zwi katelaho na masheleni a shumiswa a 700 miḽioni wa dzi rannda he mutengo uyo wa vusa vilili. Nṱha ha izwo, komiti ya nzudzanyo yo mbo ḓi fhambana nga mafhungo manzhi a tshivhalo. The dialogue is going to go ahead. The people of South Africa want the dialogue to go ahead. Fhedziha, komiti ntswa ya shuma maḓuvha maṋa fhedzi dzudzanya mushumo uyo. Vha ri vho ita zwoṱhe zwe vha kona u vhona uri zwithu zwoṱhe zwi ngonani. Khuvhangano iyi ya lushaka a ya thu tou wana thikhedzo yo khwaṱhaho. Ndi khuvhangano yo ambarelwaho nga khaedu dzi sa fheli. Ḽiori ḽa vhuvhili kha vhuhulwane kha mbumbano ya vhuthihi ha mahoro ḽa DA naḽo ḽo ḓibvisa kha khuvhangano iyo. While this country is bleeding and while our people are suffering, the government wants to now spend hundreds of millions of rands. Musi zwo ralo, musaukanyi wa polotiki vhone vho ṱahisa hezwi nga khuvhangano iyo. The ordinary South Africans are going to gain zero. The negative GDP growth rate, the unfavorable GDP growth rate, which lies below 1%, is going to continue. Vho Ramaphosa vha ḓo vula vhuṱambo uvho kha khuvhangano iyi nga ḓuvha ḽa u ranga. Nṋe ḓorobo Johannesburg vho dada murero vha ri khoro ya ḓorobo yo ṋekedza phindulo yo dziaho malugana na mbilaelo dza minista wa muhasho wa zwa gwama vho Inogondongwana nga masheleni a khoro iyo ya ḓorobo. Vha muhasho wa gwama vha ri hu na masheleni a randa dza biḽioni dza 23.6 e a shumiswa nga nḓila i si yavhuḓi
none zwi songo tea nga khori ya ḓorobo ya Johannesburg ṅwaha wo fhelaho. Wa muvhalelano vho Murero vha ri nga tshifhinga tsha tshikhala tshavho tsha u thoma nga ṅwaha wa 2022 vho tumbula uri ho vha na ndaulo i si yavhuḓi ya masheleni nga muvhuso wo fhiraho phanḓa musi vha tshi dzhena. I want to clearly state that as I publicly did when I assumed office during my first term as the executive mayor in 2022, that our beloved city had endured a period of mismanagement, poor leadership from previous administrations, particularly during the DA-led coalition. The 23.6 billion in unauthorized, irregular and fruitless expenditure is a cumulative figure that has progressively increased in the city's financial statements over the years. During this time, the expenditures were largely unaddressed and not regularized as required by the FMMA. The 23.6 billion comprises the following: 13 billion is about 55% in unauthorized expenditure, 9.9 billion, 42% in irregular expenditure, and 735 million, which constitute about 3% in fruitless and wasteful expenditure. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo sekena musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rand 60 cents, bond only 23.85 cents, euro only 20 rand 53 cents, pula ya Botswana only 1 rand 22 cents. Mikovepha la JSE ipasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,317 ngelo platinum ndi $1,348. Oli singokonekiswaho ndi $68.45 nga fagi. Timu ya lushaka rugby ya vhafumakadzi yo takuwa uri vha mitamboni ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya rugby ngei England. Iyi timu yo wanisiwa vhuṱamboni ho farelwaho ofisini dza vhalambedzi vhavho fhaḽa Sandton madekwe. Timu iyi yo ḓala mafulufulu hune ya khou pfa uri i nga swikelela zwinzhi mitamboni ya tshiphuga tsha ḽifhasi. President wa dzangano ḽi langaho mutambo wa rugby kha ḽino Vho Mark Alexander ya timu ya lushaka ya vhafumakadzi ya rugby kha dzithabelo. As you depart, know this. South Africa is mobilized. We're behind you, we're with you. We're proud of you. Naho maAfrika Tshipembe a tshi khou tamela mashudu timu iyi kha tournament ya ḽifhasi ya ṋaṅwaha, fhedzi a i tou vha na rekhodo yavhuḓi hone yo no tou kunda fhedzi kha mitambo miraru kha tournament nṋa. Timu iyi na yone yo ya vhugalaṱengani u onesana na vhatikedzi vhayo. Actually, this is who we are in general. You can see with the vibes, the energy and the entertainment around. I think we're more of a fun team, active team. So we just enjoy these kind of moments. Just winning any pool game would be, breaking some type of record, because we've only won 3 out of 18 in all of the World Cups that we've actually participated in. So I think that will be really, really great. And then taking game for game, but the bigger goal is probably getting into that quarterfinals. It is always like that. Equity is in our blood. Music forms an integral part of who we are as a team, whether we're celebrating or we just come back from a loss. It's a beautiful way for us to express ourselves. Timu iyi iko fulufhela u swika kule kha tournament iyi ya ṋaṅwaha hone ya khou bva u fhenya dzi Black Ferns vhege mbili dzo fhiraho nga tshikoro tsha 4-2 mutambo u thoma i ḓo ombana na Brazil ngei Northampton nga ḽa 24 ḽa uno ṅwedzi. France na Italy maṅwe a mashango ane a vha kha tshigwada tshithihi tsha D na Afrika Tshipembe. Ana musiri ya gadzi hanefha ri vhuya hafhu na matshelo madekwana ndi avhuḓi a tshiri ndende.
ndi matekwana vote kari mbo tilaveresa nyimalo ya mucho ya matekwana ano kubonera mimuya ine kuvutsura nga buhari pala chipembe hashango mutsiravesa hapu rikobona mashota sikati ananga kadipera perera shango ya pala bupatuba di mashota sikati fezi ha asimbura ine topikeyo kari mbo tilaveresa rumachero hone lito chalima nga chipumbe yote nyimalo ya mucho amachere kudoba hapu changa katuvona makore otibaho adoba hapu abona la mimuya kaila yodoba hapu ubudzura nga buhari pala pendera shango ya bupatuba kudoba hapu rabona la mimuya kaila dine ya manda pala chipembe hashango kakaduvona makore otibaho pala debora shango petse hado parangana musili chitaba kari ngwedili mona rilaverse zi temperature zashu tsamatekwana anamusi kari tome ngabundo lashu langeno khauti kunara kubikera honi mucho budibukuma oburiya ngeno do rubonia Johannesburg asena pala Pretoria tisabudibukuma zi temperature musoro safara rubonia Vereeniging asina ha na pala Carletonville kari moditsa hayani rebese bundu na Limpopo tome pala musina unera kubona zi temperature zabudibukuma zichikubikwa asina pala Giyani na hone na Thoyando kubona mucho budibukuma risa hangu na pala rubonia pala bora samsa kubona pala Pegasport ai wandi mucho butsipasi bukuma zi temperature pezi ha asipepo ndo topikeyo pala bila na pala liphala likharambutia kundoni la Mpumalanga na hone rebese zi temperature zamatikwa na musisa kubona zi zabudibukuma pala Mbombela atina pala Mashishi Carolina na pala Emelo atina Standard hone na hone aiwa una rupepo nyana madikwa na namusi karimbudia pala vuni la KwaZulu Natal hone na hone rakobona mucho wa pepo chikobikwa pezi ha ditsabuti temperature rebese pala Durban ya Durban atina pala Port Shepstone musuru chiana lo pala Eastern Cape na hone rakobona mucho budi pala Mthatha Malitso haina pala Komani Islanda na hone aiwa litotaba hadudela udodoba hapo hadudela vundu na pala Western Cape so hulu rebese pala Mossel Bay na pala George Beaufort West the kwenye temperature zasuka pala ka 18 Western hone ndi 19 Fredendal hone aiwa ni mucho budi no kubikwa machero debora hakapa matikwa na musi pala Calvania na pala Sutherland korabera mucho wa pepa sina Carnarvon sida kwenye temperature zasuka pala ka 20 Free State na hone ndi mucho burio no kubikwa pala Kharib na pala Fixburg Bethlehem na pala Sasolburg sida kwenye temperature zasuka pala ka 21 karimu dirabesa pala bundu la Northwest na kwa pala Durban pala Mahikeng unena hone aiwa sida kwenye temperature machero chitaba zasuka pala ka 25 na hone kwa umucho wa budibukuma usasa Bloemhof na pala Vryburg Tosca hone kwa aiwa zingakadikonya zasuka pala ka 27 helino ndikomba komba kave mate kona bote